Nā wai I whānui, kātahi ka whānui ke atu te mahi porotu a ngā kaimahi wahapū o Tāmaki Makaurau I te rānei. Me te hihiko o rātou ngākau e rika ana ki te whakatū puehu I te ata nei. I tū tira mai rā rātou I mua I te wahapū I te ata nei, ki rite ai rātou ki ngā tū watawata o te pā, e ātete atu ana I te urunga mai a ngā kaimahi e hara I te uniana. Kei ara paira tāwhai, ngā whakamahuki. Kei te tūkaha tonu nā kaiporo tehi ki te wāpū o Tāmaki Makaurau. No te ata nei ka eke rātou ki taumata teitei mo te poro tehi, arā te aukati I te huna kaimahi te kuhu atu ki te wāpū. Wasn't anything outrageous, it was quite normal. We weren't doing anything illegal. We just went about our business. Kāre I whakae te ture ki tēnā, nā rātou te huarahi I tūwhera anō ki nā kaimahi. Koinei whai muri mai I te ronohana I tērā wiki I poroa o rātou tūranga mahi torurau. We're all sticking tight, we're sticking firm and we'll be right. Ia rātou e poro tehi ana ki konei, I te horo o te taone te koro matua me nā taha e rua e kauhau ana kia whai I tētahi whakatau ki tēnei take. Engari, auware ake. My view always was that there was a possibility of a resolution of an outcome. I continue to hold that hope, but clearly the parties are intractable at this point in time. It's very important that we get back to normal as quickly as possible and get a return of Maersk services back to the ports of Auckland. Hei tā te uniana ka whai tonu rātou I te huarahi ki te ture, ko tā rātou ko nā whakahaerena o te wāpū ki te poro I enei tūrana mahi he takahike I te ture. Rā paira tā whai te karere.